Ubonge uyancongcoza umculi kaMaskandi owaziwa ngelikaduma kahle emva kokuthi ahlomule ngendondo laphana ye-Best Maskandi album laphana weNganza Wethu. Ngibingelele kuphi nakuphila kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana weNganza Wethu. Umculi kaMaskandi ukhale wemuka laphana nendondo laphana weNganza Wethu emncintiswaneni obizwa ngama-Sajma laphana weNganza Wethu kade ubanjelwe laphana endaweni yaseMpumalanga laphana weNganza Wethu. Kanti ugijime waya ey'nkundleni zokuxhumana wancoma abalandeli bakhe ukuthi uyabonga laphana weNganza Wethu ukuthi bamsapothe ngokuthi athathe le ndondo laphana weNganza Wethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Khumbula ukuthi le nsizwa ike yaveza laphana weNganza Wethu ukuthi akekho umculi kaMaskandi exabene naye futhi akekho nomhlelo womcimbi esayida naye laphana weNganza Wethu. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini owakuphawula ngeenqumo